Imaynalla malillanchu awqallachu llapallan hamuq yaykuna kay YouTube, Facebook nisqan plataforma uqupi hamuqniykunapaq imaynallam kachkankichik allillanchu awqallanchu ñuqam kachkani wawqichaykichik Oliver Ayacuchano kay huk videowan hamuykutskani kay huk yachachikuywan qamkunapaq kunan punchawmi ruwasunchik nata huk antena aqchi nisqanta imapaq televisionpaq radiopaq y sumaqchata riki chaywan televisionta hawakunanchikpaq sumaqcha kuyapachata ya chaywan kaptanaman kunan hallaykusuña ruwayta kay antenachata televisionpaq radiopaq ya qhawaykunchikqa waqkuna ari pero ama qunqaykunkichikchu suscribirkunaykichimi kay canal de YouTube Oliver Ayacuchano chayman chaynacha ruwamuchkasaq masta imakunatapas ruwamuchkasaq ruwanaykichikpaq piqa hallaykusuña kay ruwaywan kay antena fabricananchikpaq necesitasunchik kay cableta misu kay eren riki altuman rikina chaymanta necesitasunchik desarmadorta kay sierrachata tubo cortananchikpaq chaymanta kay mi transformador kaypi nichkan UHF VHF FM transformador kay antenapaq kaysata maypi tarinchik rantikunkum chay técnicokuna radio televisión chay alchakuna rantikunku chay tarinchik chaymanta kay imam cable kay fibra óptica rikaw kaytapas chayna rantikunku maypas electro centro chaykunapi napi chay alchaqkuna rikaw radio alchaq maylo tindapipas tarikuchuwan kaytaq chaymanta kaychakuna kachkan adaptador chakuna kay adaptananchikpaq kaytapas chaynalla tarikuwaqchik maypipas rikaw adaptador chaymanta kachkan pegamento y kay tapunchakuna kay tubunchik tapanchikpaq chaykuna y kay kuchawan pilasaq cableta riki corrientechata aranta riqpasaq chaymanta alicate kay cabлекuna cortanaypaq chaykunallawan trabajasun chaymanta necesitasunchik iskay latata cerveza pata o gaseosa latata chaywan ruwasunchik ñuqa kay cerveza latawan ruwasaq kunan ñuqaqa chaymanta necesitasun tubo de agua o tubo de luz mayqanpas tubuqa igual riki chaywan ruwaykunanchikpaq kunanñataqa aproximadamente pelaykuskanchik kay cablenchita altukichalla ruwaykunanchikpaq kay fibra óptica cableta pelaykuskanchik hinaspa kay nochata pelaykuskanchik apurallamanña kay nochatam pelana cableta kay cablenchik riki fabricachkanchik conector imapaq kay televisionman kay puntachan yaykunanpaq kay tapachina yaykunqa kaynacha yaykunqa riki televisionman chaypaqmi kayta ruwachkanchik primeramente ari waqkuna hinaspa kaynta apichishkanchik kay yana cintachawan kaynachata mana kunan tubunchita cortachkanchik 30 centímetros medidayuqta ñataq kunan riki kay tuta quchqurunchiña iskaychata imapaq kaychanta chay corriente lluqsishamunanpaq kunan ñataqmi kay cablenchita pilachkanchik ya listo challaña kananpaq riki kay
latanchiman ya hinanapaq conectanapaq. Kunanñataqmi ya kay tubo tapachanta ustuchiskanchik kay corrientinchita hinas qhawasqanchina kay nachata ari kay nachata ustuchina hinas kunan kay lataman pegasunchik imawan tornillowan qhaway tornillowan hinas desarmadorwan riki ña asegurachkanchik ña mana chutakamunanpaq huk tornillochawan y hasta desarmadorwan narunchiña sumaqtaña qhiwirunchik riki mana chutakunapaq ayta kay nachaña quedaron hinaspa kay unayta pegamentochata kay tubunchikpi tapanman chayman tubuta pegananchikpaq kay pegamentowan hinaskanchik pegamentota tubuman kay nachata y hasta kunan pegaykunchikña tubunchita kay latanchiman ahita kaynaña quedaron qhawachkanchikchu kayna ña kaynaña antenanchik quedaron listoña kay naruwasqachaña kay kashan transformador ninchik kayta kunan pegasunchik kay tiwarikman kay polokunarikman kay napata pegachkanchik kay transformadorta antenanchiman ahita qhawachkanchikchu kay nachata ya está listoña kunanñataq kay conectorninchikta pegaykusunchik kay nachata ya está chay nachata kunanñataq kay puntachanta conectorninchikpata peglachaykusunña ya está conectananchikpaq kay nachata kay yana cintawan hinaspa sumaqta apichina mana tipikunanpaq kay corrientinchikkuna riki mana tipikunanpaq apichina sumaqta qhiwichaykuna tiqwichata ya está kunan listo kachka antenanchik kay quedaron kunan reforzasunchik kay mi pichanapa kaspin namanta aluminimanta chaytam cortachkani alitan araplachan ruwanaypaq antenaypata ña kaypiña kachkan kay cortasqacha kay tubo aluminiocha hinatin kayta yuskanchik kay latanchiman kay hinata yapachkanchik raprachankunata ñawa kunayñataqqa kunan kay antenanchikpa alachankunan kay raprachankuna hinatin ruwarunchikña tubuchawan kaychutapas raprachankunata ya pegarunchik kaynaña kachka kay imapas toropi waqran hinaña kay timon hina motopi waqran hina kay nachaña antenanchik chankichik kunanqa ya quedaron sumaqchaña kay antenanchik qhispisun alto sachaman hinaspa riki kayta colocamos kay corriente tubumanta lluqsimuqta hapirachirani yana cintawan sumaqchata mana chutakunanpaq kunanñataq ruwachkani kay antenaypa chakinta suqusmanta allin rakunik suqusmanta hinaspa hapichishkani kaynata chaypi antena tiyananpaq sumaqta riki wataykuni ya está quedaron kaynaña antena listo kay alto sachapin kunan chay antenata ña churaruniña hinaspa naramuniña kunallañ qhawas wawqillaykuna alto kachka antenanchik alto sacha hawan iwaqna quedaron riki antenanchik ña sumaq nasqa ña riki comodasqa
kunañataq tupachisung kay ñawpaq antenanman y kunan mushuq ruwasqanchikwan kuna utanqachus. Saludable. Y recuerda, es muy fácil. Que podrás encontrar en todos tus Qhawasqanchina kayna kaptachkan antallata. Muchas cosas El cambiaron. televisor Nuestra manera de pensar, nuestras costumbres. Incorporamos Kunan hábitos que pruebas ya canche. forman parte de nuestra vida. La pandemia. Canal kunata. No hablamos de la pandemia. Estamos hablando del planeta. Kunan Que la pruebas costumbre de anchik. cuidarlo dure para siempre. Más canal kunata. sea más cómodo. Prueba un par. Ay, Nunca querrás japincho. quitártelos. Kapchkanchik mana hapinchu ari. Antallata qhawakuchka. Kaymaq kaptanchu. Rikuykuptikika sapsutiyuk butunchata ñitiykunki. Kaypas antalla. Ñitiykullaptikin horario estelar nisqapi willakuykuna runasidiman tikrakamunqa. Yuyari, sapsutiyuk butunchata ñitiykuptikin quechua piña willakuykunata uyarinki. antalla. TV Perú. Chikachkan. Kunañataq ña reemplazasun kay antena ruwasqanchikwan. Kaywan riki reemplazasunchik imaynas kanqa riki kaywan. A ver, kunallan kay conectaykunchik kaywan. Kaywan conectachkanchik televisorninchikman. Kaynanpata. Ya kunan conectaronchikña kay antena fabricacionchik hinaspa kunan pruebaykunchik imaynas kanqa. Ocupar Ariadna. Tu cuñada no debería de ser tan aprovechada, ¿no crees? Ahí está. Tienes que Kunanqa tomar en cuenta que tú también ya tienes una ves, vida. kunanqa sumaqtaña Tienes un kaptachka. hijo propio del cual te tienes que ocupar. Ahí está. Mira, por haberte quedado mal hoy, el No, fin de va. semana o el día que Sumaq tú quieras. chuyachaña, ya ves. ¿Sí? Mana antaña. Ahorita tengo que dejarte porque voy a ir al colegio a recoger a La Tadeo. prueba son más. Nos hablamos. Chao. Ya ves, sepas, chuyaña kachka. Melodiosa voz. Dale libertad. Sonidos del mundo. Este sábado a las 4 de la Ya tarde. ves, Por sepas, TV Perú. kunanqa sumaqña. Este 29, 30 y 31 de marzo a las 6 de la tarde, TV Perú Noticias y Radio Nacional llevarán a... Kaypas kunanqa www.sigamosaprendiendo.pe. sumaq chuyachaña qhawasqanchina. Matricúlalos ya. Sin educación no hay presente ni futuro. Mi pasión me ha hecho brillar y también O a disminuir a partir de los 25 años aproximadamente, teniendo Qhawasqanchina kay antena ruwasqanchik funcionaron allintaw. Allinta funcionaron y qhawasqanchikpina ruwaykuwaqchik y servisunchikman anchata rikihankunatapas kay mejorayta nayta kay televisión taw. Este programa es apto para mayores de 14 años. Con su Kuna ñoqallawanqa huk video kamañaya huk piña tuparillasunchik. Nemuchkaykichik wawqchaykichik Oliver Ayacuchano.